Ovdje imamo dvije gumenjere, UV aktivne 12 cm i mogu mi se sviđa zato što je prirodna boja. Evo, ekstra sam sebi uzeo UV lampu, mada ja ne vidim nikakve razlike, možda ih ribe vide, ali ne znam. Hot Panther, jarana Hot Panther. Tukne Hot Panther jer je aromatiziran, mnogo je, ja mislim, dobro za bandara, pa možda čak i smuđan. The Pig, evo vamo iza piše kako se ove udice stavljaju, kače 20 cm, znači za rogu, štuku. Klasika, idemo dalje. Westin, 19 cm, njega nećemo otakivati. Isto velika za roge, štuke. Idemo dalje. Ova stvar je popularna u lovu na basa u Americi i ovdje isto bi trebala biti dobra za bandara, pošto je to jako slična riba. Eto, tu dole imamo kako se koja se udica koristi. Ovo vam nazad je slijepi, to malo ću odvojiti. Inače, unutra je šupljo, naprijed je malo popunjeno i vidjet ćemo, isto aromatizirano, ja mislim, tukni. Ovaj je, brate, dobar crankbait rogonja, 10 cm, stvarno izgleda jako kvalitetno, tu imamo više informacija na tom QR kodu. Jao, kako je gotivan, čovječe. Ali pravo glatko, materijal, osjeća se jednostavno kvalitet. Ilex, ovaj mi se isto mnogo sviđa, 70 mm, 5,7 grama i neki high sound pencil bait, znači nešto neki dobre zvukove pravi. Nema kaške, znači floating je, pliva po vodi i vjerovatno je ubio se za bandara. Kofi, ovo je neki 15 grama kaška, tako reći. Imamo ovdje, možemo na dva mjesta zakačiti, jedan high vibration, low vibration. Šta ja znam, dobro izgleda, isto je UV aktivno, ja ne vidim isto nekakve razlike, osim da je sve ljubčasto. Još jedan ovaj rogonja, crankbait, 12 cm, 53 grama, swim, hand painted colors, znači ručno je paintirano od Kineza. Ove isto neću pakivati pošto su jako aromatizirani i tuknu, brate, ruke smrde mjesec dana poslije njih, tako da neću ih vaditi, neki račići. Ovo nije moja omiljena boja nikako, ne volim bijelo, transparentno. I ova isto jako gotivno izgleda, ekstra ošte udice i ovamo isto nešto opisano, pojma nemam, nije bitno. Ovdje isto imamo neke larve, neke bube, isto aromatizirano, već sam ih koristio i ne prave nikakve vibracije, bukvalno su ko... ove su isto dobro UV aktivne, ublo se za smuđa, bojam se isto sviđa. Abu Garcin Wobbler, 70 mm floating, ne izgleda baš nešto kvalitetan, ali fin wobblerčić. Ovdje imamo isto neku kašku i ovamo gore ribicu, možemo i zamijeniti kaškice. 14 grama, dobro izgleda, sviđa mi se. Možda samo da nije plav, da je zelen, ali jako je svjetlucav, može da primami ribu. Gumenjere za štuke, piše i koji nam udica treba i UV aktivno je 15 cm, za koje voda je namijenjeno, iza piše, i za više informacija isto imamo web stranicu. Ovdje imamo neki kineski wobbler, mislim, mada su on svi iz Kine, ali ovo je direktno njihova neka marka. Dobro izgleda. 80 SP, znači pol toneći. Ovdje imamo istu gumenjeru, UV aktivna. Koristio sam je već na Sani, moj rođak i jedan malo bolji kolega Dino je zakačio na drvo, prebacio Sanu i na drvo. Suspending, šta ovdje imamo, isto neki wobblerčić,
Lure Fans. I ovdje neki magnet ima neki ekstra hepek, taj ubrzanje, neko pojma nema. Ali dobro izgleda, kvalitet i optički, ova kaška je nekakva duguljasta, znači da bi mogao malo dublje ići. Evo ovaj se ubio za klena, Bandar Klen, neki kicking action, floating, znači ono radimo na cupkanje sa njim i dobar je kvalitet isto. Stvarno mi se sviđa. $4.0 nam trebaju ovi udce. UV aktivno 12 cm, bla bla, za koju vodu namijenjeno i tako dalje i tako dalje. I na kraju imamo jig glave, isto piše nam koja je za koju ribicu namijenjena, za koju gumenjeru i to bi bilo to. Mi se vidimo sljedeći put, vaš AK Fishing.